Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm going to like psychology. Lo inga ta ikhe ulinga na Manyangatsi the komisa. Then from there makumu ta ikhe ta like Lekker stylist na te makata le palms. Yeah, so kasi of course rati 11th of February, as you can see, if you want to post linga fa itsala hi Manyangatsi la nanga fa vutisa ku umele ini hi signet mar or sinet ivitira psychology. Nanga fa ku how did he downgrade from this level to being headless chicken? Say a sheep for people, mfana loy. Manyangatsi Xina xivindzi dman. Etala yo part le very no need man. Do say a sheep for people, mfana loy. Marto vula hi Manyangatsi vula hala phambeni ka wansati. Ndo mona ngita account yena na the video state ya tinga related to shona. Ndo mo fika mhlala mta swikuma ku iva ri tirhiseni riti leri. So Manyangatsi i vula psychology ku se u nduke hala mahle ka wansati. Ko very na language barrier mara loko andri vula hi viti straight amta swona ku i nhlamba yo kulukumba ngopfu leyi Manyangatsi a nga yi tirhisa against psychology. So of course point yena I ku psychological aba tingoma tona, as you can see kwalani i vekele ra zila moya minkarhi leya dyaba psychology swinene na tiri powerful kona na point in terms of that Manyangatsi the komisa loko a ri le kas team Dr. Psychology, of course. So as we already know, psychology is busy social studio xa conglomerate langa ku tirhisaneni of course na vadawu na mpanyaroro. So ku busy swinene ku le ku chayiweni le. So hey Manyangatsi ana ku respect them for misa le na xivindzi. So loko psychology do swi vona ke ngo to ya byeriwa Manyangatsi ku thweka Manyangatsi ni ta ku thwekisa. Hey, of course ta khe vuya ka mhaka ya Lekker stylist na timhaka ta le palms leswi swi linkaka of course na xigaza Mondays. So ku na post yin'wana va fika va yi tsala xigaza Mondays, I mean palms lava nga fa tsala ku ta kha ku na xigaza Mondays, as you can see la nga ta ku na va swaswaswa. So ni ndla vumenemene la ka ti comments ni fike ni vona comment yin'wana la a hi swilunghizeni fast la. Of course vanhu still va ri complain ku Lekker ri kwini. Mona ngita ti comments mi ta mi kha mi swona ku vana va kha vutisa ku Lekker ri kwini and stuff like that. So ku va ze va hlamula ka un'wana la nga fika vutisa ku ingaku ku ngo va na Lekker, right? Loko se hi fika hi pfula laha hi kuma va fika va tsala ku soon. So swi ti kombe ngaku there's some hope ku Lekker stylist a nga tlhela kwale ePalms. Swi kombi na ku ku na ti-plans to va nga lunghisa vuxaka. Swi ti komba tano. Loko I mean xigaza Mondays Lekker stylist xigaza Mondays. Swi kombi na ku there is something about Lekker stylist na xigaza Mondays. Ma yi kuma na mhaka leyi le Palms to be specific of course. So I hopefully va nga lunghisa swi nga va kahle na mina ni nga tsaka in that way. Ma yi kuma na mhaka leyi mara major news a ku ri yaliya Manyangatsi the komisa i vule psychology ku yi le phambeni ka n'wansati. M4 yo xilo xa dangerous hi ku cheat lexi hi nga riki aware I ku loko hi cheat hi create partner ta hina tinyimpi, it's either physical or spiritual. Va nga n'wi lwisi physical twa nga ku na nchumu mara spiritual va karhi va n'wi lwisa. Hi mfumana lava va tshembekanga lava 16 years 18 years 21 years xi kota ku nghena tindhumbu, xi kota ku famba va profita mavunwa va xi bohela ku we u ta xi nyika loko u ta xi twisisa ku u ta ka u nga n'wi rhandzi nsati wa wena. So loko u karhi u cheat so u lo creating ka ti-enemies ka leti a nga na to wa that is the dangerous thing ku cheat lexi hi nga riki aware.